Your mercy towards me, your loving kindness towards me, your tender mercy, your tender mercy, I see day after day.
le item lesibili. Ngiyayihlonipha le item lesibili. Because ibita ukuthi noma ngabe usesimeni lesinjalo bese uya reflecta uyasonzela kuNkulunkulu. Because namhlanje i-theme yethu ikhuluma ngezwi, izwi linamandla liphilile. And then the very same word okukhulunywa ngayo ithi indaba laphefumulelwa ngomoya kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Then siyala before izwi li-introducewa we need umoya kaNkulunkulu ukuthi usondele. Amen. Umoya oyingcwele. Yes. Amen bazalwane. Amen. Then ngiyaye ngithande futhi ukuthi kunalento ubrother Bomani anokuyisho and uyisho kalini ukuthi it's very much important ukuthi uma wenza into understand ukuthi wenzani. Amen. Hayi ngoba program it says praise and worship, then we praise it, but you don't understand ukuthi actually what's the meaning of praise and worship. Yes. Amen bazalwane. Amen. Ngoba praise ingenye indlela. You can praise someone for ukuthi wenza into enhle nje. But worship bayibiza ukuthi namakhosi angenzi into ezi-right baba worship. Jesus. Then kubiza ukuthi uNkulunkulu noma ngabe ukuphila lento oyicelayo noma akakuphanga kepha imsese uNkulunkulu. Amen. Amen bazalwane. Amen. Siphuma emindenini. Etintweni letihlukahlukene. Sinento zethu. Kodwa kubiza ukuthi mase siza kuNkulunkulu zisala izinto. Inyama iyasala siconnecta kuNkulunkulu ngomoya ngoba yena uyini ungumoya. Amen bazalwane. Amen. Angifune ukukhuluma kakhulu. Lithi lelinye livi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe. uJehova esimkhonzayo very selfish. Akafuni ukuhlanganiswa nezinto. Amen bazalwane. Amen. Then ngifisa ukuthi wonke umuntu oya ku praise and worship understand ukuthi what is it that I'm doing now. Ungenzi into ubona abantu bayenza bakhanya bathende but you don't understand ukuthi yini lento bathendile. Hallelujah. Amen bazalwane. Then maybe namhlanje ngaba i-first day yakho ukuthi uye kuNkulunkulu noma ngabe bongakazi uconnect nomoya oyingcwele but ithuba nalo. Shiya konke uze kuNkulunkulu. Yes. Amen bazalwane. Amen. Amen bazalwane. Ngibingelela libandla lonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ngibongani ngwakashabangu umbitso wami lo. Inceku lekhonda uNkulunkulu ngisinzisiwe ngiyamthanza Jesu Kristu. Uyinkosi nemsinzisi wempilo yami. Anginamahloni ngaye. Ekuhambeni kwami angihambisi kwelive because ngiunderstand ukuthi angisiye wale live kodwa ngila kule live. Lokusho ukuthi ngilinqusa noma I am an ambassador. Akuconfusewa wale live kunetino letivunyelwe kule live kodwa atikavunyelwa kimi because I'm here to represent la ngisuka khona. I am an ambassador ngikule live kodwa ngibuyanga kule live. Ngibingelela abazalwane incwadi yoba yodwa kuphela ku Exodus chapter 14 verse 15 kuphela ngiyacela mfundisi. Amen. Ngicela ukufunda Exodus 14 verse 15. Phela. Nge-English it, then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Amen. Amen bazalwane. Ngithanza inkulumo yale nceku. Ithi le nceku uNkulunkulu asimkhondi ngoba asiblesse kakhulu. Asimkhondi ngoba sisebenda. Asimkhondi
ngoba sisemindenini lekahle kodwa simkhonda ngoba anguNkulunkulu. Sishonelwe siyamkhonda, singasebenzi siyamkhonda. Livi lasifunza khona namuhla lithi shela abantwana baka-Israyeli baqhubeke, ungakhali kimi. Tshela abantwana baka-Israyeli baqhubeke, bazabane babe nema-problems noma babe netinkinga labahlangana nato, baze babe netizathu tekungaqhubeki. We cry too much and fail to move on. Uthi uNkulunkulu namuhla qhubeka, move on. Naletinkinga lonato, nalenhlupheko longene nayo, siya endumisweni. Qhubeka umkhonde, kungahambi kahle, qhubeka udumise. Simo singekho sihle, asimkhondi ngoba kuhamba kahle, asimkhondi ngoba sinakuningi, but we understand ukuthi uma siqhubeka ithwethi into ivuleka khona. Bona londlela olubovu belingeke lovuleka uma bebangaqhubeki. Kwabita ukuthi baqhubeke. I-message lengiletha namhla ekuseni ngukuthi qhubeka.